z'urukundo ni nyingi omuhango w'abanyankore akahangwaho urukundo ishatu akaharaho urukundo y'abanyankore beta karigize mu nsasire tinkumanya kugamba ngumire hamwe tinyine kitonce cyo akaharaho urukundo y'abanyankore babere beta karigize eyo kureba umuntu ukamukunda bukundo ukamurigera akemerera ukamurigera yaba musisha yaba mukazi ukareba yakubonera akemajya mu maisha gawe ukamukunda utagire futegereza atungire bingahi nakora mirimo ki asomere bikwingana ki nembiha ki ukamureba utubureba ukamurigera ecyo ndukundo na yeriya omuntu kwagikunda yagishoronje yagihweza yayitegereza ibyo kwenda yagikamirira yaragaho yagitashye muri giwamo mugasho hariho rukundo ya kabiri y'abanyankore bete nkora mutuma rukundo iyo kwetekera ukurikiza mugenzi wawe ukamugaraka inyuma ukambuza ukamenya ibimukoiteho ukamenya ibyo gukora ukorera imyuga ye ukorera imirimo ye ukongera kumukunda ukakunda abaziriwe nabo ukakunda ihanga ryarukorwamo akagamba n'ururimi ukarukunda akakora n'umurimo ukareba kubonera ukakunda ukavugana n'inteze n'itiyoro ukayikunda ukareba n'imiyena yiyo ukakikunda bakikugira ngo ninyina nanishenka zo ukamukunda dukunde nkora mutuma egiye yobana ukora ibintu bya munwana wawe ukurota shazuru nango no bwofere bupfuranusha Bible negera ngo shikirire kwarahira no bwofere batahinduka munwana w'umuntu nkogo nango no bwaferwa yagira rose ahabwa munwana watashasha akurata shazuru no bwatempi hanyinjo mukoro nkogo gubuginyi bwa kazari yana mukwatsara munwana wakurira kitamusasiza nango no bwamarebero bishatata kwejegera ahabwa munwana akurira kitamwitse ahabuko bo warakora nagira namukunda igihe ndukunde nkora mutuma omuntu nkogo n'ubwasanga barakwanga tabegayitamu omuntu nkogo nambwe nitubari kubana bagambura nakunda ka contributing hekigambo ki omuntu nkogo kwabugana barakugambura banga nambwe nkogo akabarwana utakarwide oshanga bamuterira abuko yasanga bagamba kubi omuntu nkogo dukunde nkora mutuma hariho rukundo yakashata nibagiye tarukundo muhwehwenje noshota nakukunda nakushekeraki nakukora mu nshunju nangwa nakubya nakweta rufungira n'ingarigemura nakumamaraka nakutebye byako nibyo birungi no ikike nyimekishaka nakugambura nakubingira ho za diru kwera kishara nakurgaho nakukunda hagwita karahanga ngo kata mwento kwakuzi mwima takwije noshoti yakukunda nakukunda ho season nakunywana ho bwo guzire motoka yo mpira gwenyuma nakukunda bo mwana wahereze diguri nakukunda ho bwo tungira mu magwishazo nakukunda bo hingira wo mukazi muto murungero kwiragura naba yakukunda noshoti nakukunda it's like your friend na shoto n'umunywana wawe konkatiki n'umunywana wawe hato n'urukundo ryo muhwehwenge tubayire turiyo munsi yomu yakora umunda yazara umutabani barakweta rukundo conduct rukundo imwe bagendera mu public means abagenda mu motoka zeze zintembe za taxi conduct akoba no kire konkariya abanzara bya mu mukona kora kogenda nakubuza kwa mutyo mukono tiningenda kongote igiyarum agambira driver ngo ayemere driver parking kwa batakemereye uwije rwigura akweta anko ninga anti kojja ninga tata kwihaho mugwa kwa kensha aja kurungeteza gitomu buto akwentebe koheza kutaho munda garaka yojamo mukono abuzo genda pomjiro tubitsika yande batoguwa sembera yo motoko gita yakitaho bayajajya unzya ko busirwe wamwe oyaga bwagizire ngora anko ekiyana yenda cyakora ki cyaho yaheza kutomunda nabwo icyo nyenda gamba rukundo aza mukamanje sebo bamweto hogu orukora constitution akagenda osase ntatu arwire bwo rukundo Paula kacyandikaho yagira ngo nekere bindi byone ngerera mugenzi wawe otokunda nukukire bindi mukore hahindi cyakurebe otokunda nukukire bindi bintu okukunda nukukire bintu bindi byone nkureta abasije barakwingana batabargihanga bavuga amashita batama amana mayingi berundana baferwe mpiha batama muhendo bayijaha hagukunda okukunda nukukire bindi bintu byone nukutera n'abantu barakwingana batabakingire mirimo na chairman wa district yaha na speaker yaha bona bakoze bemirimo n'abahure ensi yashanyara imirimo yemera bateraniro bakazara huko mukunda okukunda nukukiraki okukunda nukutera n'inganda zo kwingana
kazaro gwazarwa noriyo gwazarwa noko gwashimika nzariyo abo ko bana bakundana okukundana kukira ibindi byono muri yaha amataka ganyu wanda garisa ya gariso wayenda kwibe byar kwiba yabiba mwana muri yaha okugura mukutera kundi mwana teno rukwekora muremera harkazare bir kufabya fabir kukena byakena abo ko bana mukunda kazare asho kunda kuba kurungi bana okukunda nukukira ibindi bintu okukunda nukukira ibindi okukunda nukukira amatungo okukunda nukukira kurwana munonga okukunda nukukira mpiha nyingi okukunda nukukira motoka nyingi okukunda nukukira amataka gamazere yensi okukunda nukukira entigana okukunda nukukira ubuzima okukunda nukukira bukazi ubuzima oketungura ukaba uw'amani abana okukunda nukubikira okukunda nukukira namba niyongera ndesha abantu batakunda bishibwa bakatunga wabanje omukwetegereza kwanjye kuki ngira ntabatakunda bakirwa mweshe bwatakunda munywano wakamuharara katika musasa ekyo mwenu we wahurira tahirirwe mazima gona baitino manya kunda munywano wawe ukamugambira ikuriya mutuma mukakwatana hamabega mukareba naha maisho mukasheka ukagira icyo kusasa ukateka cyo kugeto we nakukigambira hazo mukashisho kashanga kubire bitiya ayibambe no ufamanye abana babere bakanente bakundana nko kazare ngu yakundana nondisho mwana umunsi yomu bahanente basharahanda kunywana ko kusharahanda kukiroho bahanente bayarana bakazi bazara kumwa bana bakundana bakito munganda zabo zombe bamanyana konko babiro bombe bakore ibi byono muri babere haho wabere nakizo ndisho rukundo kubwashesha habaho kufurika omo muri babere narga nko kuyakorga muyeje natasiyanka nkabukanga ninga nkori numanya umuntu kwabana afurika ko abenza batubirana bakayisha kumwenza bangire ngo atatu arente zabo abantu bengi bayisha bamwenza yagarra bari ubunyano muntu kwako muyatundente yagurenya na yigarra abantu yabaira yaho ya munywano weyije na wayizire kumwenza yambuza kama unashima zuma naiwe ona kazare mwishona naiwe mbakunyendeza arbisto naiwe nonye mwisha yinkuza cyo tarishanganika unote yanjye nogimba yaho na kawanyu wishona buzima tunyowe ntangiye to kugitwara yatoku yaza kumya mutera ndabantu byaga muhabaga ngani kwiyabayira batereye nabantu omwojogo babayire nibenza yagira abantu atumbwe nanyenda ngumbashanga atanani nyenda ngu tutakoma atiyampa biye takoma kumugarire ecyonka ate kikinye nemwe giyindi kumugarira cyo kugasha atereka tugarrane atani nyenda timbure ongarire rukundo yanje yona atananye kugarire ntawo eshe rukundo kugarire rukundo no manche cyo kugamba nenche kinyonyende ntanja atani nyenda ongarire ubuna kurashira ongarire ubuna kugambira abo itotarho ongarire ubuna kupakando takumanya ongarire ubuna kugira ngo nonkunda ongarire ubuna kuraha muri shokasheka ongarire abana banje bakutsinda ongarire umukazi yakweta umuramu ongarire ubuyaba organe rwitu rwakwesega ongarire ubuna kutebeza barkunkunda bona bakakumanya ongarire umutima gwanje gwakuteka onkadano burkina kozera habwa kangarire akabana akoraki akabana mukunda ori akabana akoraki akabana mukunda mbone nicyo nagerera ntabatakunda bakiru betino manyo kuzugente zawe okakora ubugenye nkobu okavumba umuntu ko baseiza nkaba boija bakaija kwingira omukazi wawe nkobu nyo musanense terine ebero bikiba bihwere bisatu bakakwetsera nimuhube ko tuzabwiro bigene muzo wa probation officer no mukazi wawe banyara ikito cywawe Twitter tuyabana ikibaye bagira nkakubabe kambabe kakureke kandeke katomu no munyamyo ari kirore kayihamu hari ikintu ekikusasa okaronda no wakukigambira okashoberwa omukazi wawe murungi wokukunda wozigirento kagaito na wempete okamuzigayiza hamwana omwosho nari no mushi abantu bakwita nari omuseija nkogo wakwihiro wanyu ubakwingira inyumusanense nereba uwarebera hamisho kare ari umwana umutsigazo kamurigira mukakundana mukarara mutabo cyanye n'umusheka omukasheshe kwa kukwita norondo no wakukigambira nakoraki nabura nicyo nibyo buri kuvuganisa abantu kashanga umuntu nabarengano nagena nagamba we ko muhanda
hari hakaremana bundi ko munda nicyo nagerera ntabatakunda bakirwa kambwe nicyo nagabo cyangirije kora wa murebyo nawe yakorebyo wamwiba yakwiba mwarabana kandi nafaki okukunda kuba kurungi kandi ngenda kushaba mu ishyogo ninkimanyi aba bakaje buturukuvuga noku nabo bakazabwa nkayo bayinishe bona nyinabo nabo nsi katera nankiji bahingirwa konko bwabo abayi betwekereye ubu mwahoreye nagamba batagaruka muno bamushengereza ngo agamba yangire narana bamwinti umuntu akabavindiye ngo gupfa mutama banya hariho muzigusane utendeza muntu baje yani ngenda kubagambara abasheje mu nemo bakazi mwabariya mugume mwetegereza utari kubenda mwana utakubenda ni stani batanta yenda muntu kwamerwaje tayenda muntu kwashemera tayenda kuzikana n'umukazi wawe umwahingira umurbato tayenda kuba mu rwunjo katera hamheru no yamajo jwaro bonero bumwana umutsigazi akureba kweringira ataronde kiyakwitagira tkanze kumuhita mutima aisha kuterana n'umukazi wawe nkogwa kwa isorgana ruwahingirwa muka oferwa bakuru bawe na barumuna bawe nkakazare ngo nabagenzi oboga mufu mutumo siskara aha buko banstani yawe yemere yaha nabagira ngo ni nyeto Livingston nabasa oweto ni kyenkwanze ndumwe abantu bashaka umuryomo ingenda kwendera neke ndijamuzindara ndumwe abantu bashaka umuryomo haramu nabaso ukubanza wagire kwetegereza kashanga tayinishi atayinenyina aine banyanya babiri aine nte makumu mukago mu kibuga zarumwe murebe ariyo muhindara mu ihwabaranze ari hagati y'u Rwanda rwabo ekintu cyo ubwo nabaso wo kugeraki owo kubanza nabaso wo kubanza obateyiro mu ishemero bamushemeseza hanze zabo naye kunda munonga owagayire buricya owabera imerero mugenyi nkomba kigamba babo batagambira hakuba muhinda ninga kuba muhimo kashutu windi cyuwashika nabaso wo kubanza heja habaho nabaso wa kabiri nabaso wa kabiri yo wayangirisha mero akarita tabuziro school fees akaritimbiramo nabaso wa kabiri owagizire ngo takwenda kushoma zikuri sente zabo nenta tayilise kwa kubairo kwilisa kaziri yo musheje mwaha yagira ngo ngoro kuriente na shabanye nari nyo industry na bamari akondo komazima abo kuba bamari bakababombekera makagari ya mugongo nangwa na batata bakababombekira kari ya mugongo kuko sari kwa kurundikira yakushumira nakoze mu Rwanda aterene nakoze mu banyokoro na banyoko nabakoze mu nabo itakwita nabaso wa kabiri yo wafira umutima wasiskere owashekera ibo burakategore yo muntu owagaye umutahi wa maizi obuntezo wenka itom zombazi owamusiki wa kabaragara owagaye ibo bure muringo go muntu nabaso wa kangaye owa kabiri nabaso wa kabiri owahwera amasiko nkajya stinkishwere cyo kikande manambweno mawakaije umuntu umwizire nagambira ubugenyo uwo muntu arigire kufa bujogera imwe abanyabwera numanya bamuhera umukazi yejezire ko nkwakira ibyo kuza kutashanga ntakinentene mu mukibuga kuyabera garikire namukora te baranka gituye kakabugande namugera nti omatunga garhanga yakwirira yo kwakira mukamwana wa karukwimoriye sase yagwa namizi yarra yazika ninye mwojo wo mukuri yamanya ngo icyo cyakora cyaraga ahubwo nabaso wakangaye owa kabiri nabaso wa kabiri banyanyazi y'ababiri y'abinagambo wa kabiri akafakinana na munana nasigana na munyanyazi yomwe yankomera horkoba yatahirwa umuntu zeitu yayanga ngwitafa yantumu ishomero yamanya ngundi yakora ngume hunyemereze hiriye mbori atatu yaramayize munonga atera ikibuno hansi yaheza kureba ngo sana ariyemereza ningambe byanjye nyowe bindi kumanya hati kangwe mwenda kungira ngo berarene bagitu bashitaha amagenye hato mugenyo mutabarmu hatworori yaha nakuretero mbazi group tambire berarene kagarako kama wito na yebari hataraho nabaso wakangaye owakashatu nabaso wakangaye owakashatu urhanga yakunkumiro muri byo byonda biri kushabityo yahwirwa baba matsko yayogira mu Rwanda rwabihindana n'inkarakariya
atakinete nango n'ubwe kubembuzi akamukunkumura akamuringera kakamujweka ubwo yemerera umusho ganyo rukugamba omwahore wo burisa bwa cyenkwanyi owashoyira mukazi akamutaha kikabo omugurisi yo yemerera ubwo mugurisi ntataza nishento mukazi wanjye ubwo ozeira abana bariyaho ogarire nto mu kibuga onyoine mukago gumurukuriya mukakunda ukazare yaremera sumunyabara utabura umugenyi bwanjye bitu noye maka oguru kweta kafahumtum oguru meri hor kwishingira nyabara nabo cyo nyenda gambara omoshogo rukusera kamukama nyenda kugambara habaho stanyo tenda mu twatera hamwe obune ni nkora kabano shatkundi babankwata nyibire ndya nyumbazi abako kano shato mwana omuhinda w'umutsigazo w'umuhimata kwiba hapana konkano yuga hoyiba umwana urukushenko ko urukusha murungi wa leta wahana akureba bakunyoreka nakunda konka ko kubotahirira ukwikiriza Kristo kuzono nahendera kure muhire ngo kuyambe mwiri omwishye murungi nkogo umunyanya kazare muharaba yebe yahingirwa abantu baterana necyo mugasho konka ko kubotekirize Kristo mukasheshe ni nkuvugana ozibire kikaru serhangagira bingi mwena niyenda kubeshengereza hariho umushororongo guma gunkwenda kubihereza imwe mwembi abahingirwa oguriyo mu kitabo cyo kutandika esura ya 45 umushororongo gwa Bernayina umushororongo gwo niyenda kugubaha mugende nabo bakumpere microphone bokusoko shomere ndi jera impeze umusheja ngunambinga umusheja ngu ka bakumpere shomere umushororongo ngo bihereze mugende abasigara eberare abafamutuma imwe bashekere ibo batakine n'ibara obo bataketana mbugenyi orukubweta bakakwimentebe obo bakushekera hamizugo kwimukaho kagenda yenda kugambira ngo hariho Yesu higure berare bukagarukaho hariho Yesu imizya bafwira umutuma bakombe hariho Yesu ogarro mukazi ufwira umutuma munjo akazikana naiba hariho Yesu okugarro umuntu mbana akabazara hariho Yesu otarura umuseje ufwira umutuma abana be bakamuzika hariho Yesu ogo nuwiyizera aha kugamba nuwe yangarira nuwangarira umukumuru kureba nanyakure ntakero 2000 tutahake 2000 kure ntakero napana kure ntakero wanga nkirwa 2005 umukwezi kwa katane 2015 nabugana Yesu tambera abantu uburari yantambera yanje nindega kushoma nishoma diploma ya guidance and counseling kare shoma Reke tuanze tumutendereze matu ntuza kushoma 45 kutandika umushoro kutandikira gwa 24 ate yaragabenishe kuba abayirene bayinamuka kugenda yabagira ati mwerinde mutatonga ndo muhanda bayina mukabaraga Misiri bariko munsi ya Kanani aharishe bo Yakobo nobwo kurekera ukena ni nyenda kugira kamukama no mukazi wawe mbarage nyo wendi jaha ntahe kumuramwa yamukire mwagarikero wanyu wera mwiroko mu mutyo rigenda mutahyo wanyu mugende muze kombeka kayanyu mukama ho kugitunga muze kuzara abana mbabasheja n'abakazi guhuriro munsi yejo wonka mwerinde mutatonga ndo muhanda okombeka kugira ubushwere urugendo rw'ubushwere no muhanda n'urugendo mbene mwerinde kurutonga ndamu ndirisia umuntu nagenda aragahatikamba akorera amaguru shanga na taratara ko mu rugendo rw'ubushwere wonka mwerinde mutatonga ndamu mwerinde mutariando mu rugendo rw'ubushwere mwerinde mutarhemukanda mwerinde mutarrogandam mwerinde mutarwibandam mwerinde mutarhorezam mwerinde mutazumkoti mtabhurum beberagiro mwerinde umujero warigenda murzarire mu bana murtungire mweka murigerere mu mugasho murzikandem amwisiki wanje ugendo yerinde otahemuko muriganda rwataham ozike abasheja barkuzara kamukama buwazam obamanye ko bari abazire bawo oyerinde utarhemukamo
otajima bayi abu washangamo otatobangomuka otagenda otaibe omukwamu okaima abantu amata okaima abakozi okayeshunshuna okasheya gatwikiza kurira ngo abakozi bona bokurugushurisha mbabure bona bakwekokora ati mwana mmanya imwe bakazi mwana mmanya abakozi bari mu mataka gababaro imwabo aba bari mu ntoke bari yabize baba barufite bikondo ogor kwije mukasheshe nyakutabarwa kareta kakopo ngo muhotite aze kukitonyo mbuhunga bukarengo mmiro asitandika nafatwara kuri kandi no korra sente ko taze nyabura mu mwerinde muri kagera abana mu mutaptongandamo ekisiri hanga abantu batonganira mu rugendo abantu batandukora igendo ngo kuzarwa kumwe ninga buzare bakiterwa hagati barutongandamo bariyandamo barwibandamo barkorezamo barwitandamo ofisi nkeje mukade wange chairman ebigambo bigamba nti nasibura baganda be nabagamba nti mugende naye mwekume temuyombera mu rugendo mukamanje speaker mwegendesereze mutatonga ndo mu district mutatonga ndo mu office mukamanje mutarabane nyuma speaker kariya 15 chairman yakarisha tonkashet kabet nabeshengeza mukamagumenene